Chamgei chamanikab Jehova che omite olatugul eng sait nebo kenetkei lesson kibagenge. Awekwa kongoi amu kautunenin asikobit kinetkei lesson nebo rani nemwoe kolen Jehova ne iyanat. Kotomo atestai koongeza Kiptayat Jehova nesobe koigeny, kitinye kongoi Jehova eng kasarta neuni nekaikonech asikobit kinetkei akobo lesson nebo wikini nemwoe akobo Jehova ne iyanat, Jehova nekiyoni. Kongoi asikobit kitoche asikobit iyokwech tamirmiriet netilil asikobit konetech kotebi kobotech akikonech kakuyet ne inegei akot eng icheket chekose lesson ini. Amu kisoe akilosun eng kainet nebo Jeiso Netindenyo. Amen. Amen. Kongoi mising eng kainaik kekurna Evelyn Torus akomitei kanetik chemo kinetkei tugul kibagenge. Mitei Pastor Ngetich, mitei Lilian Maswai akomi Pastor Nyalile. Kokotom ketestai atoche Pastor Ngetich asikobit komwawech biik chekoimuch kinetkei lesson anan chekoimuch koresponden to our lesson discussion eng wikit komugul akomwawech ne tebutiet nemitei. Karibu Pastor Ngetich. Kongoi, kitinye kongoi ngokwek tugul chomi kobotech, choepchin it ak choyoptoi kanetisioni. Kongoi ngokwek chekomwa kongoi, ole oye kongoi amu kanetisiet kitesetai kinetikei ng'alek chechang, ko otestai osae kobotech ak ongetestai tugul kekilgilye sirutik chemiachen chebo Jehova. Tebutiet agenge nekoteb chito ko koteb kole ingong'ololi lesson ini akobo Jordan, ko ngap keng'alale kele Jordan bitonin, ko tebutiet as kokateb kole Jordan nguno nekimwoe ko ngoro. Kang'yo kobwa lagokab Israel ingotokere kiit nekaboru eng yu, ko kibunu Misri olibor oli sikonyo kole nyokwolok ipkolanda kobun tulwetab Sinai ipkwo akoi emetab Arabia ing olibo Midian sikotokos akoi nyokomong'chi Canaan kobunu olimbo kong'asis. Atkan kora akot kingouwe biikchok ko kimakechomdoi keu kintur kerektoi kisubi Asis. Kingotobendi nguno atyo kokaoker emet nomoche omeny, kesire emonotok sipkewek ketokos kokeny kebwa oli makinturi kebendi kisubi Asis. Iwendi asibiweke sinyimong'chi koronotok imong'une kong'asis. Ne nginyone komoche iker asista, makibendi kekere olimbo Cherongo. Ko ing ichek ko kiyai korok kuyo kabaun atep kowek sikolong. Ko amoche iker mapit nekasir eng yu eng betusiek chekisobe Musa. Ko kibwa lagokab Israel ako kebeberta nekishokotoi ko kishokoeb emetab Edom ak nebo Moab. Ko kinyatar korebe mbaret, korebe koret kora Ammon ak mbarenik tugul chekibo Bashan ak laitorinikab Bashan. Kotebas biik ing kebeberitani, nitoni tugul nekekure Gilead neokere, koba anyun bororiosiek somoku. Bororietab lagokab Ruben, lagokab Gad ak kebeberiat agenge nebo lagokab Manase. Kole ngokararan emet Gilead ak Atarot ing achek chekitinye tuga, tinye suswek chekororonen ako tinye ainosiek kuyo ikere ainosiechu mi yu. Kosom anyun kole matkelanda Jordan ini nguno ko ainetab Jordan nechorugei kong'ete barakunin olinbo Galilee akobwa akoi nyanjetab Galilee tatyo kobwa akoi nyanjet nebo Munyuk nekikure Dead Sea. Ainoni kabisa ni ko chepng'esut nebo kwong'ut ne nginyo akoi ngiitu yu ko kebak kou Rift Valley ninyo. Na akot nguno ngimi karib Dead Sea yu ko nekit iitu yu komi below the sea level, mi ng'uny. Kiebak kwo ng'uny ne loo mising chepng'esunotok kosir levelitab nyanjet nebo Mediterranean eng komosi.
nyanjetab Mediterranean komi barak kosir chepng'esuni. Ko sikelanda ainoni ko kikorom nebo kwong'ut, kicheng'e tabarta kochol. Ngosire as nguno Musa kokakokochi lagokab Ruben, lagokab Gad ak kebeberyatab lagokab Manase kolen yetunoit Kanan bitonin, Jordan bitonin. Ko ngosire Musa komi bitoni Jordan kong'asis, amu nguno igere ile kong'asis nguno komosi, cherongo komosi, murot nebo katam yu ko murot nebo tai korekto oli, east west north south. Ko ngosire Musa kong'ololi kokalechi ak yakonok anyun amoche olandae Jordan obe bitonin ole mi Kanan. Emetab Kanan inendet ko kimi bitonin. Kounotok ngimite komosta nebo Gilead eng komosi, igere Kanan komi bitetab Jordan, koketokyigei cherongo. Ko ngyakelanda keba akoi Jericho, ko kingyakotar kwae luget kot konyaban lagokab Israel borotenwa, kowek anyun lagokab Ruben ak Gad ak kebeberyatab lagokab Manase kowek bitonin Gilead ole kimi lagokwak ak kaptugusiek. Kounotok kopee kele ngong'ololi Musa kolen Jordan bitonin ko cherongo oloto. Ko ngyakolanda chu keba bitonin ipkeai luget, ko ngong'ololi Joshua kong'ololune bitoni pa Kanan, kolenjin chun ara yekowek anyun Jordan bitonin olimbo Gilead. Kounotok ngemwa kele Jordan bitonin komoche itebegei ile sirindet neng'ololi komi Gilead anan mi Kanan. Ngot kole bitonin ako mi Kanan kong'olole emetab Gilead ne kong'asis nebo Jordan. Ko ngot ko sirindet neng'ololi kong'ololune Gilead eng bitonin, ko ngole bitonin komwoe bitet nebo Kanan eng cherongo. Ko noto nekamoche sikuye. Noto amune kakipchei eng yu lagokab Ruben ak Gad ak Manase. Ko eng bitonin kingenyo kepchechi Joshua sikotoretech kora, ko kakipchechi Juda ni ko bororietab Juda koboyotyindos ak Simeon. Benjamin komi barak kidogo eng murot nebo katam. Ko ngyebisir Benjamin it Ephraim. Ko ngimi Ephraim ko eng keutab katam ko bororietab Dan ni kanyalilit. Ko ngyebit tokoste isir yotok inyoru bororiet nebo Manase nekitupchet chun kimi bitonin. Ko ngyebisir yotok iwe bororietab Isakar ko boyotyindos ak Sebulun. Ko nyebiwe yotok koek Naptali, no ni kaburit ing yo kole ipkokesune Asher eng barak olin. Igere nguno ile chu mi komasta ni ko agenge, aeng, somok, ang'wan, mut, lo, tisap, sisit, sogol ak chun kimi komasta nin taman, taman agenge, taman ak aeng. Nga kikipchei nguno kobun oengu amu Ephraim ini kotupcho ak Manase, lakini amu makipchechi tisik lawik koek taman ak aeng chu amu kakipcheune Joseph lagok aeng. Ko tuguk choto chekamache kinetegei. Kongoi chamanikab Jehova eng inye neketeb tebutyonotok. Kounotok Jordan bitonin kopee ngot imi Gilead ko bitonin ko Kanan, ngot imi Kanan ko bitonin ko Gilead. Kongoi sikibirurok. Amache Kongoi ates. mising. Okay. Karibu. Kongoi. Kongoi mising Pastor Ngetich eng maelezo nekaikonu mising sikobit kenai kele ole king'ololi kele bitonin ko bitet ingoro. Kongoi mising. So kibendi as karibu as kinetkei lesson nebo rani nemwoe kolen Jehova ne Iyanat, Jehova nekiyoni. Ng'oliotab metit kenyorchini kitabutab Joshua 21 koitet 45. Mwae yoto kole mabet ng'olyo akot agenge nemie nekikamwochi Jehova kotab Israel. Kisulda tugul. Aketyin yoto. Mabet ng'olyo
akot agenge nemie nekikamwochi Jehova kotab Israel kisulda tugul. Notok betutab rani nekitokchinigei eng lesson nebo rani, kimi lesson nebo 12, notok kakituch lesson wikit nenyone ketoroti. Ko kakomwawech ng'oliotab metit akobo kayamiset nekikamwa Jehova, tuguk tugul chekamwa Jehova kole mamii akot ng'oliot agenge, mamii kiy nekibet eng kiy age tugul nekikiarorchi Jehova. Nga kiib kenyisiek chechang mising eng kayamiset nekikekochi Jehova Abraham, ko kiit let nebo nekisulda kiy age tugul nekikiaror. Eng lesson nitok kitokchinigei tugul komeche sikenetkei tuguk tugul chekikamwa Jehova, kisulda. Kou ye kakomwawech ng'oliotab metit, kekase kele eng betusiek chekikakorikta eng kenyisiekab Joshua ko kakosit, kingen achek kele tugul chekimanda ki Caleb ak Joshua chekindochi ki Joshua nekindochi lagokab Israel ko kikakoba kenyisiek kwak, ko kingoit kenyisiek chekikakoro Joshua kole kakorikta kenyisiek chik, kokur kandoikab Israel ako ng'ololchi, kikur lagokab Israel kora, kikur kandoik korok ako ng'ololchi eng kitabutab Joshua 23 komwawech notok. Atyo eng Joshua 24 komwawech kora akobo kikur eng kebeberwek aeng, kikur kandoik atyo kokur lagokab Israel asikobit koaror akomwochi amu ko kandoindet nemie. U chi nekakoet, boiyot nekakoet nekure lagokchik asikomwochi ole kiteptoi, kolech uni ako uni akoarorchi. Ko kiunotok yakoro Joshua kole kakorikta kenyisiek chik, ko kit nekimie ko komwochi lagokab Israel. Kisulda ng'alek tugul, kale kingokakonai Joshua kounotok ko nee nekimwochi, tuguk aeng chekitinye Joshua chekimeche komwochi lagokab Israel. Kingokur icheket ko kimeche kobwotyi akonai kole kimo icheket anan kimo kimnatosiek kwak chekiboisie asikobit koterter boriet. Kimeche kobwotyi lagokab Israel ak kandoik tugul konai kole eng boisionik tugul chekikakwai anan chekiro, tuguk tugul chekiro ko ki kamuktaindet nekindochin icheket ako ki inendet nekiterterchi icheket. Ki tuguk aeng chekimeche kobwotyi Joshua lagokab Israel ak kandoik kwak. Kimeche koborchi kole olekiterterchindoito Jehova ichek eng boriet ak maket nekimeche konai kole kolewen Jehova, koboisiechi Jehova akolos Jehova kityo. Kimeche kobwotyi ichek kole Jehova inegei nenyolchin kalasunet. Kimeche koborchi lagokab Israel asikobit konai kole Jehova kotinye ko nekiyoni ako iyanat Jehova eng tugukchik tugul chekakomwa kwae, eng arorutikchik tugul kwae. Ako kimeche komwochi icheket kolech konyol olosu inendet inegei amami chi age nekimuchi kiyonye inendet eng atebenyi ak arorutikchik. So lesson nekinetigei eng yutok tugul, kinetigei akobo ng'alek chekimeche koborchi Joshua lagokab Israel kokus kong akoro tuguk chekikwai Jehova ak tuguk chekibwone eng tai komwochi kolech nyolunot otiegei Jehova akolosu Jehova inegei eng ng'ony nemami chi age. Tos mi chi netinye ng'olyo eng yotok amakibe Jumapili? Mi atindiot nekang'alal in sirindetab lesson akobo president nebo America nekikure F. Kennedy. John F. Kennedy ko kikon ng'alek cheking'alal ingel yo katelel president nebo emet en betusiekab madaraka anan ko betusiekab Kaiker, makasin, komi ya. ng'alek chemwoe ko ngomwa ng'alek kobo emet akoteche emet. Kang'et F. Kennedy nitok president nebo America ing kenyitab 1961 ko kikon ng'alek chekinkeit ko 1366. Ng'oliot nekimwa ako neo mising ko kimwochi kolech amwoiwok ng'alek emoni bo America.
ale onyoru kabwatutik chemiach ak ng'alalutik chekororonen ak kasubet nemie. Kingong'alali amu kamwa kole atebenok emoni ne niyoe akobo emoni, tos irib katiaknatet? Tos irib emoni koek emet nebo komonut sicheng kalyet ak iterter bunik? Kakiyonye ng'olionotok nebo F Kennedy akobo sobet nebo kristianik. Kateb Jehova kole iyoe ne akobo emeng'ung, emetab kipsengwet? Tos irib baunatetab Jehova kou ye kitach sikobit koek emet nekisarune biik chechang ak chenyorune biik chechang mieindo nebo Jehova? Kokiatechech kenai kele nyolu kerib tuguk chekikemwoiwech. Tos kitindoi tuguk chekikomwoiwech Jehova kotechech ak koribech amu Jehova koyanat. Kongoi missing. Kongoi missing kaisamaraisen. So kitesetai as kibendi Jumapili nemwolen kisulda tugul. Kisulda tugul aketyini kurget nekakisoman atkai lakini ataune 43 akoi 45. Joshua 21 koitet 43 akoi 45. Mwae kouni kole kikochi anyun Jehova Israel emet tugul nekikayoshechi kwanishekwak kole tun ikochin akinam kobunji akomeny. Akikochi Jehova ichek kamung'et eng komoswek tugul kou tugul chekiyoshechi kwanishekwak. Ak mabit chi eng bunikwak tugul nekimuch kotonon eng tainwa. Kinde Jehova bunikwak tugul eunekwak. Mabet ng'olyo akot agenge nemie nekikamwochi Jehova kotab Israel. Kisulda tugul. Kakekas eng yotok kele kisulda tugul kou yekikakoarorchi kwanishekwak kokibwa konyaban lagokab Israel emet nekikiarorchi Jehova. Kurgani ko kakobor, kurgani kakisoman ko kitabut nebo komonut missing eng kitabutab Joshua nekibwotyin lagokab Israel kole katerterenwa, nyabanenwa nebo emet ak meng'ishenwa ko kimakobunu kimnatoshekwak. Kimache kobor kole ki Jehova nekimite koboto icheket amami kiy age tugul nekiyai. Kichutok tugul ko kayamisutik chekikamwa Jehova akinyokosulda eng baadaye. Ng'olyot tugul nekakimwa eng yotok kele kisulda tugul ko ng'olyot tugul nekiketyi konyil ak konyil kobor kole tuguk tugul chekiaror Jehova ko kisulda kou yekikamwa. Ng'olyondoni kele Jehova nekiyoni kobendi kora ak sarunenyo. Kou yekinyor Israelik emet kosubkei ak miendab Jehova, kounotok akichek kinyoru kisarwech eng miendab Jehova ama eng boisionikchok. Kinyorchini notok eng kitabutab Efesoek 2:8 akoi 9. Ikimiti notok kora missing Paulo eng kitabutab Timotheo, ngesoman kitabutab Timotheo. Ikimiti ng'oliondonotok Paulo eng kitabutab Timotheo nebo 2. Kitabutab Timotheo nebo 2 koitet 11 akoi 13. Mwae notok kole bo iman ng'olyondoni amu ngo kikebeku koboto inendet, kesoptosi koboto inendet. Ngemuite kotun kibou koboto inendet, ngot keeshe inendet kotun eshoech akine. Ngomakibo iman ketebye inendet eng iman. Ketebye inendet eng iman amu maimuchi koeshogei. Kakekas notok.
Igere eng yotok kele ma chito Jehova asikele walaksei mutai. Ngap kenyoru mi kayamisoshek chechang chebitu eng biik anan mi promises cheimuchi komekan chito. Imuchi imwochi chito eng chito ako chito ko mutai kowalaksei lakini Jehova komawalaksei. Imuchi komwaun chito kito kole mutai aun ni lakini mutai kowalak, lakini Jehova ngokakomwa kole yae ni koyae kou notok. Tos mi chi netinye tebut anan tinye kiy nemeche kotes eng Jumapili? Amache atesyi kityo ng'olyo agenge ale ole kitaundo luget neo eng kipsengwet ko kitonon agenge nekinekite torornatetab Jehova akong'a Jehova kole mabo iman Jehova amakiyoni. Sikotoige lugonotok ko kiwo ing'onyoshek tugul kotiemei chepsitake kong'a Jehova kole mabo iman amakiyoni inendet. Kong'ete yotok kotesetai lugoni ko luget nebaregei kele tos bo iman Jehova akiyoni une atebenyi. Ko ingong'ololi ng'uno ak Joshua komwoe kole eng tuguk tugul chekiyomise Jehova komami ng'olyo nekiwo ter, mami akot agenge nemaisulda. Unoto akot eng sobenyo nebo kristianatet. Tos kikeekitu kenai Jehova kot kenai kele bo iman kirwogutikchik ak kit age tugul nekeyosiewech kosuldoi. Ingot kokonech kilgilyetab sirutik kikuye ng'oliondonoto kimong'u inendet kebendi tai. Mbuch ko luget nekitinye kou nekibo Abraham nekingap kokot kosake akomusmus Jehova. Ngipkomi Misri kole oye ngaetkei Sara oye mengebara chepchekerini iyan ile kitupche. Ngap iwe kotile ara kang'wanit ing yu ngabun nebo keldo nebo kwariat ale oye ngaongan chi ngalia amu mamong'u ale imuch kotoreto Jehova eng nito ra. Tos kimong'u Jehova ako Jehova ko nekiyoni. Nito nang'amwa testimony nenyi nebo ornatet nebo let ko kiwang'une ine kopir kuraiyat kole kiyoni Jehova mami ng'oliot akot agenge nekiwo ter. Tos ing sobenyu ak bandanyu ayoni Jehova namuchi atiegei anan acha. Kongoi mising. Mi kayamisutik chekikonech Jehova cheisuldoi, chekingen kele isuldoi eng let. Chekanyol kenai kele kikokonech ko kingokochi lagokab Israel kosuldoi. Kayamisutik chekikokonech Jehova kikopromisenech Jehova kole ribech. Kikokomwawech Jehova kora eng kitabutab Filipik 4:19 kole konech tuguk kaberuret kou mokornotoshekyik. Kikopromisenech ak kikoyamiswech Jehova kole ribech kora akondoiwech akokonech kalyet eng kitabutab Johana 14:27. Kikomwawech kole mami kiy age tugul nekemuchi kende no weapon formed against you shall prosper. Translate notok ing Nandio. Kale mami kiy Mami karna age tugul anan ko lugha age tugul neimuchi kobelin ingomi Jehova koboten. komi Jehova koboten. Ko chotok tugul ako ko promise nekikoyoshewech kora kole kinyoru sobondab koikeny. Kikwo ipkochobwech emet akonyone nyokomutech kora konyone. Ak tuguk chechang kole kiterteri eng kainenyi yekikur inendet. Ko cho tugul cho ko chekanyor keclaimen kingen kele promises chekikonech Jehova ako mawalaksei Jehova. Ko kikochobwech kunotok komami kiy age tugul eng chotok tugul chemaisuldae. Tugul kosuldoi. Kongoi. Karibu Lilian. Kongoi Eva amu kebwatwech abwati ale kokeng'ololi ak biik chemite eng kundit nebo Altar kele tos yani mi biik chekiyoni, imuchi iyoni lakweng'ung, imuchi iyoni sigikuk, iyoni boiyong'ung, chepyoseng'ung ak choronok.
nengarap kemwa kele kakoyai kile aja maimukakse, lakini koite kakobit ngele keba kotini anan kemwa kebor anyun kele kakoyai, iegu disappointed, neimin, lakini Jehova komawalakse. Kokebwatwa eng kitabutab kangimwa kobwatwa kitabutab Jeremiah 29 koitet 11 nemwoe Jehova kolen mwangen kabwatutik cheabwoti akobo akwek, mwoe Jehova, kabwatutik ab kalyet machebo yaitiet siakonok kamang'unet eng betusiekwak chebo let. Ko igere ile kayamiset netindoi Jehova ko nekiyani, kayamiset nekiyasiechi lagokab Israel kong'ete olekinye akot Jacob komwochi kole tun yeku isiche lagok ipkwaiket taboik. Kangoborwech pastang'yo in mbaret nekikipchei, igere ile ngoirono kikamwa olekinye kitomo, mabwoti ale kingen akot kele tatun kobwone bichu, kingobwone nyekimong'une olimbo Egypt ipkoit nyekepchechi mbaret, igere ile ngoirokinye nekimwoe Jehova ko ka Jehova nekimuchi nebo iman isuldo ng'olyonyi, mesuldo choronokchok, mesuldo yani akot ki age tugul angot nditindoi fedha anan dhahabu anan ko ne komesuldo, lakini tononi ng'olyotab Jehova nekemwa kole ayoe, ako nguno ngot ko kakingen kounoto agere ale kaiyaiwo inetech Jumatatu nemwoe akobo len kaborunetab maget. Kebendi kekere eng yu kele kaiborchi Jehova lagokab Israel, ngesoman Joshua 21 koitet 43 akoi 45 sikeng'alale kale Joshua 21 koitet 43 akoi 45 kale kiikochi anyun Jehova Israel emet tugul nekiyosiechi kwanishekwak kole tun ikochin ak kinam kobunji akomeny, akiikochi Jehova ichek kamang'unet kamung'et eng komoswek tugul kou tugul chekiyosiechi kwanishekwak ak mabet chi eng bunikwak tugul chekimuch kotonon eng tainywa, kinde Jehova bunikwak tugul eunekwak, mabet ng'olyo akot agenge nemie nekikamwochi Jehova kotab Israel kiisulda tugul. Igere kole akot maimuch kobit biik chekinyokomuch konenet ichek. Kiking'alale betut age kele ki Misri ko ki emet no kikure kou nguno kilen yani super power, ako maimuch kokeleny biikab emonoto. Amune kimaimuch ako kitindoi karik anan kitinye ne, kobil biik chekimong'une kotab yani kimukotinye kis nelen ile kitinye karik, kitinye biik chechobotin kele kichobe ng'olyot, ngot mara ko korokwek anan ko ne koek kityo ko Jehova nekiyoe boriet, Jehova nekimuti ichek. Akot nguno abwoti ale kitindoi GPS nekimyeno, ibwat komong'une Egypt akoba ole akoi koit koronoto kikakimwochi, kimyeno GPS, mara biik alak kitaben yu ulung'oni bendi kobetos, lakini Jehova kale maibut akot ng'olyot agenge nekikamwochi Jehova, ko maimuch kobwa bunik alak tugul, kikochi Jehova kamung'et eng yoto. Ko ngeker Joshua 23 koitet 1 akoi 5 kolene
kale kingobata betusiek chechang, kingokakokochi Jehova Israel kamung'et eng buonikwak tugul eng komoswek tugul, ak kikakosit Joshua, kikakotar kenyisiek chechang. Kokur anyun Joshua Israel tugul, boisiekwak ak kandoikwak ak kirwogikwak ak kiptainik-kwak, akolenji ichek, kaositu, kikochang'ait kenyisiekchu, ak kioker tuguk tugul kikoyoityi Jehova Kamuktaindeng'wong bororiosiechu tugul amu akwek, amu Jehova Kamuktaindeng'wong inendet nekiyai luget akobo akwek. Okero, kiapcheiwok bororiosiechu kang'et koek borotetab ortinwekwok kobwa Jordan, koboto bororiosiek tugul che kiabar agoi nyanjet neo netokyingei ole roroktoi asista ak timdoi Jehova Kamuktaindeng'wong ichek eng taing'wong, akoon simaokere akonam emenyo kobunjok kou yekimwowok Jehova Kamuktaindeng'wong. Kikur Joshua, kere kuo sigindet nekakoet, ingen kole kakororokto asista nekit oronoto, koker kole matinye betusiek chetya, kikale kiatar kenyisiek chechang, kokur Israel tugul abwat alechi kibunji betusiek chetya, amu kangiker mapit nakakiboru pastor komenye olin bitonin akoo emonoto, akaker kokeny kap ole menye chitugul koloo, lakini kikur tugul boisiek, kale kikur Joshua boisiek tugul kobwa, kandoik, kirwogik, kiptainik, akolechi okero, makiait yu, kikeitu yu koborchi tuguk chekiyoe Jehova. Abwoti ale amu boisiek, kirwogik, kiptainik ko cheindochin emet chekosei akoborchi ole kikobun tuguk chekiyoe Jehova. Maiborchi kolechi akwek chekikibar bichu kewonde, keborchi koek Jehova nekikochi torornatet Jehova. Maiborchi kolechi motinye kamuget kobate koek Jehova. Asikoistogei bichu maakwek. Akot emenyin kororokyi olimbo nyanjet olin kole ko Jehova, amu kitokomitei emet netakeyoche kolya kotakenyabar. Kokeborchi ko nguni ole kikebun, yemitei yu, yekokait yu ak yebendi tai. Kolech okero Jehova neyoe boriet maakwek, ako Jehova neisuldoe kiy age tugul. Ikere eng yu ile lugani kalech tokomi luget tai, ko nga kikakokochi kamung'et eng yu, imuchi koker biik kole oye kikeitu, lakini kalech Joshua tokomi boriet tai, akot emono kotokoyoche kotakenakta, sikobit kenyabar yotok, ko lakini moiweisie amu Jehova komi kobote. Jehova nekimwa koyoshechin, kakemwa kele kiyoshi kong'ete akoi yo. Ko ngeker kole eng yu kele tos mi kiy nekesiregei anan mitei kergeindo, ko kakiker lagokab Israel ile kiba konyaban koret, kimokotindoi kiy. Tos kisiregei kiy anan mitei kiy nekimuchi kenetegei ko ki wakristo chekibendi kemeche keit emet ne notok kiwo Jeiso kochobwech. Ikere ile makisiregei eng yotok, komitei kitabut nekameche sosoman kora, Joshua 23 kaite 10, Kolosai 2 kaite 15, Korindoek nebo 2 kaite 10 kaite 3 akoi 5, Efesoek 6 kaite 11 akoi 18.
asomani kurget agenge amu wendi sait ne notok Joshua 23 ne nekite yutok 23 koite 10 si asoman chun alak. Asome ale chitugul ngocheng Bible nenyinet sikobit kinetegei. Kale onei chito agenge eng okwek 1000, chito agenge eng okwek 1000 amu Jehova kamuktaindeng'wong neyoe luget akobo akwek kou ye kimwowo ekas Jehova neyoe luget agenge. Ko ikere ile akot achek komi nyigisindo ot eng gekto. Ne akot nguno ikere emotinwek kilechigei sikolyanye ngaini ngilen ile katamach kokaikait tekase kakomwa alak eng yu kele kakebar alak eng yo kole koet boriet koet ikose kele ketumtumgei emet kalya cho kalul no mi kiy ne kaikai ma boriet no kora eng muguleldo eng kiptamirmir ne akot ngisise ikose chun koloen lakini eng inyendet ko cha tugun chetumtumegei. Jehova nemaitumtumaksei. Jehova nekimwa kole amite ako inendet neyoe boriet kou ya kakimwa pasta kole kimi agenge nekitaunegei kipsengwet nekiek chepsengwet nekikonyo nyokoberberech akonget kole makotya betusiek. Ameche ale tos kitinye kamang'unet ne eng achek kokakiker kele akot ndakiet eng gekto anan ko kilya komatkewal konyekchok anan kenyoru kiptamirmiron kot keutie kayanet nekitindoi eng Jehova nekikomukta akomukto ra akomukto akoi tun keit kipsengwet. Tos mi chi nemeche kotesyi ng'olyo? Ameche ates kiy. Okay. Ameche ates kiy kitikin eng yo nekamwa kerkeindo nebo lagokab Israel ole kiterterta ako ngekerchin ak sobet nebo kristianik eng yotok kenai kele kingomi boriet lagokab Israel ko kisir, kiterter maamu kiboisie kimnatet, maboisie kimnatetab chitondit ako kiterter amu kiindochin Jehova ak kiyochin Jehova luget. Ko eng achek eng kitabutab Kolosai ku ye kakemwa koterterwech Jehova amu boriet nekiyoe koma boriet nebo physical, koterterwech Jehova. Amwae kora eng yotok kenai kele konech Jehova karik chebo luget, notok eng kitabutab Efesoek 6:11 akoi 18. Konech Jehova karik chebo luget asikobit kiterter. Ako nebo nekamwache ates eng yotok kora komwae kole katerteret kobo Jehova. Makimuchi kelaskei kele kitinye kimnatet nekimuchi keboisie. Kimukomuchi kolaskei lagokab Israel kole kakiboisie kimnatosiek kwak, kimukotinye akot karik ichek. Ko eng acheket as Christians kora makoi kilaskei amu makitinye kimnon age tugul ye makitinye Kristo. Ko ye kitinye Kristo kengen kele kiterteri amakoi kilaskei kele kikimen yemami Jeiso kobatech. Kongoi. Kameche atesyi ng'olyo ale kebeberi keng'olole kong'ololi Joshua kong'ololjin Israel ko ngong'alal eng yu kokalechi Joshua Israel oya kongoi eng Jehova nekikokonech kot kelong'u akosuldawechin tuguk tugul. Haya anyun ngel simutai okwertegei ole mitei luget neo komakeyoe luget kot kobunjin katerteret, keribe katerteranatak kainyoru amu yebiru kokakailen kakoba bunik kaimuch kokenin kotiru konyekairu koit nyokokeleny tuguk chekairebe akowekta. Ko sieku neikenishei akoripsei komakele kityo amu kaiyon bunik kakoba, lakini machiripkei. Kit nekacham kokasir sirindetab lesson key nekamache asoman kole Ngeresa, victory is not accomplished, unchangeable reality for Israel
but an ever-present possibility by constant reliance on the faithfulness of God's available help. Katerteret, komakilen kaketerter kakoborok. Imuchi ikwer ibar tiondo, lakini kakwa kolok maik ako mitei arek chekakounyke. Korib nguno yekairu ibaibai nebo kwong'ut kowoike ake nyokosusin. Kokakamai na ile kakikoi, kangoribekei komuchi koboishe setani usisiet kous kaniset. Ketonon sembetushekab usisiet. Kong'yoker kole matakonenetech eng usisiet kolok taban akonyo. Akonyo kole Bwana asifiwe, ibo nguvu. Ile kwani koilena machezo ko kamatakonamin mara ya kwanza, lakini kanyokoib torornatet kobunjin. Korib nguno ang yeibaibai kowirunen let olin. Ko ing kebeberta nemasigeger ing yo ko kale ing yotok kimi ng'oyondit nenyigis ma eng bunik ichegei, ako ngap koek ng'oyondit nesire chorwandit. Ngap betut age ngomemuch chito konenetin kolechi nebo name chorwa. Kale kikatokas atindiot nekibo chito age nekikile kikorom nebo kwong'ut Lwanda Magere. Kole kicham kobare biik nebo kwong'ut kele siking'otunon koroi kele okochi lakwet, kikochi chepto. Yas kikochi ng'uno kotun, kikochi kokildochi kabisa ak tuga. Kotun anyun kotebi kole tun komyan betut age. Ale koitin chepyosop yukoyo kole toret uyun, kole kero yun urwonin. As konam urwet nguno akoiben longnet kole akotil urwet kole komong korotik. As kong'etin kondochi busarok. Ngende busarok kosop. Konai ni kole oo kakecham ketore chichi, kokile kingetor komatore ng'otwek. Kokakole kimi kimnatenyi kotam nimiriet en urwet. As kotebi kityo tu lakwani betut age akomanach kole ngowe gaa bokotisip komwaita kole acha obwone obarekei omwokonu ng'upchaboni kolyochini akoi korik chito age nekaribis. Onyebore kityo ngon kotor urwet, ketor urwet kityo aketar kolul. Ko amu kaking'ot ng'omnotenyi, ingot ko makimuch bunyot anan ko kakiterter komuchi nyokonamenen chorwandit sikoyai tuguk chekiita Delila Samson. Ko kit nekamwoe eng yu koteu kokalechi ngel tetai kosiomenegei akwegei akoutyi ole Jehova nekiterter sokochi torornatet ak kimnatet. Embuch ngot kobun chok anan ongelel kobetos mbarenichu akobuto koyomiset koigeny. Kongoi. Kongoi mising. Toche pasta eng betut nerube. Kongoi mising, kongoi Lilian, kongoi Evelyn nekautau. Eng kebeberi kimi nguno ko pcheetab mbaret kai. Kongakepchei mbaret eng betusiekab osindo nebo kenyisiek chebo Joshua. Na ile Joshua kamong Joshua kong'ete emetab Misri banda nebo kenyisiek 40 eng kong'atet. Oroni kakoit kenyisiek 80. Kakoit osindo boiyot. Kakosit boiyot komeche kopcheita mbaret akochop kandoik. Ngima kinai amu ngimenai kakoit osindo ikoshinigei eng borto. Akikose ile oye ngoma nenyu bori. Uu sigindet age tugul nekakoek kawi akoek gogo. Komeche sikokure lagokyik akonde komut kokyun boiyot. Matimakorani betusiek makomi ko. Amu kase boiyot kabisa kole ngomakobori kinye, angomakouye kinye, angot ng'alek akokirikitu ng'alek, kakotoi kowalak borto, kakomach kerichek. Joshua eng yu kakoker akine eng betusiekyik
kole angakoit araik alia kochop kito nekure kiwatoshek chelititen amu ng'olyon nekimi eng yu ko ng'olyon nekalen kiwatoshek chelititen. Kakichop mbarenik chekakekochi kabenjamin kelechi ite mbareng'wong, Ruben ite mbareng'wong, Gad ite mbareng'wong yu. Ako biik yo mi kok eng bitono anan ko yo nekit oinoun ko bororiet age mi Filistik yun ko bichotok ingoborgei mbareng'wong leitei. Amune sikai tuguchu konaat komie kele ngimeyai kiwotet komie kokeng'e luget. Namwoe chito kolen ketekan bomit necheng'e tuun betusiek chemite taun kolipukan bomit notok komengen. Kiwotet ak mbaret ko kikobargei biik chechang. Ing Joshua 1:7 kimwochi Joshua kotoi ako kimwochi ng'alek cheu chu. Kalech Jehova Joshua anan Musa komwochi Joshua kolechi kimitu akinyikanitu. Kingomwochi kole kimitu akinyikanitu kole Jehova amu mi Jehova koboten. Nikimi koboto kwanisiek kwok Abraham, Isaac ak Jacob. Ako kikitesyi eng koitab tisab kole ikimitu akinyikanitu mising akirib iyai kou ng'atutik tugul cheking'atin otwogindeng'ung Musa. Memaste iwe eutab tai anan ko eutab katam sikobit koberurin Jehova mising eng oldab tugul neiwendi. Kingole Jehova Joshua eng toi kabisa komwochi kolech kimitu akinyikanitu. Ko sikimitu akinyikanet iyeku nyikan koboru kele iloe milet nenyikis. Boisiet no kikonin ko nyikis nemeche kayanet, meche kimnotet nebo naet. Biik kimuti akindochini kwalak kou kechirek, mekuitos kole kiyoe ne. Ko kingeshe kemwochi Joshua kele kokimit akolechi kewe emonotok memaste. Anga nyikanet ngelech nyikanitu akikimitu sikomamasta kot eutab tai anan ko eutab katam sikobit kotelel eng imanda. Matkoib chi netindoi kabwatutik oeng sikobit kobet atebenyi ak tilyanditnyi ak Jehova. Ko kingomwochi Jehova ko kimwochi Joshua konde kiwotet eng tuguk chenyolu kwai. Kakikimit kayanenyi ak muguleldonyi. Kakilech keng'otin eng mbarani kakonin memaste eutab tai ak nebo katam. Ker tai, rib ng'atutikyuk ak kamisutikchuk. Kingomwochi Jehova kounotok ko kiingen kole taun komi tuguk chebwone. Kergei nguno ak lagok chemi America oli. Ing'olochini chi lagokuk ileni uichi lakwenyu ai kuni. Ko kergei ngot olimbo gaa. Ing'olochini lagok amu koiker lagokab kokwet, ikere biik alak, ikere biik ile oye iete lagok kosub ilechini oye makisiru. Makibendoti kot koimen. Ko ngimwochi ikochi lagok kiwotet ak tuguk chenyolu kwai kokase lagok kole kikimwochi ako kikitechi. Kounotok ko kitechi Musa ako koteru nikanyokotechi
inendet Joshua. Ng'olyon nemiu kowendi bororietab Israel konyoru koimutik chemite tai. Eng kosindo nebo kenyisiek chebo Joshua komeche Joshua komwochi kandoik alak chemutai konome sharit nebo kandoinatet komakomi Joshua akolechi bikyok onai kiwatoshekwa komie. Mokutungchi kiy age tugul bororioshek chebo Filistik, bororioshek chebo chekinekite chebo Edom ak bororioshek chekimite alak chechang kokisoi kanamonik. Kitindoi kapkorosiot nebo iman nebo Jehova nekikoitoe tisonatet kokoito ngo lagok kolech kande kiwotet ngakwek sikobit moker kimasi eutab tai anan ko eutab katam. Urib kamisenyu ak urib ng'atutikyuk. Kitestai Jehova komwa kounoto komwochi Joshua. Kitikoni biik kakonyor mbaret. Ingen ile ketalbis biik kole koye kokenyor mbaret iman woi. Ara kakitekse kakikolse kakibatishe kitindoi tuga kotalbisi biik koutie kole ano lemi age. Yawa shamba. Kole kotebis kabisa kole makakoba biik shamba kakonyor tuguk tugul. Kotebungon chito akonde ng'echeret cho kotoben kityo kole to akrorie. Mengen kole menye sikonyo bunyot ne mengen ile mang'unon. Lagokab Israel kakimwochi kelech yekaobe emonin ngoyotokis konyekwok. Kande kiwotet ingakweket. Korong netai orib ng'atutikyuk. Kamisen yu. Kingotestai ngiwe Joshua itestai isomanate. Koite betut nekamwochi Jehova eng Laitorinik 2:1 akoi 3 11 akoi 13 kolech mitei kanamonik chemi emetab Canaan. Kanamonik chotok komatindoi kebeber ak kap Jehova. Kangandoi kiwotet nebo mbarenik kokande kiwotet nebo sobet ak atebet simosir. Ingiberbergei kitikin imostoi kolech moe katunisiet ak bororioshek chebo emetab Canaan. Filistik, Amorik, moe buruket nebo katunisiet. Kokingomwa Jehova kole motungei ak bororioshek alak. Kokingen kole ngotun kong'et lakwetab Israel kotun cheptab Filistik. Kong'ete cheptab Filistik nyokoboi amu kakobunchi koi akoibu kanamonikchik. Agenge nebo kanetisiet ko nakibo Ahab. Kang'et Ahab kotun chepyoset Jezebel. Kong'et Jezebel ko kibo bounatetab Sidonik chekisoi kanamonik. Koib chepyoset kanamonik akonyokonde kaplaitoriat kap Ahab. Komasak ndaitab Jehova nekiwach mising kiboitiotab Jehova Elijah sikobit kotur mieindab Jehova akeyai kwong'utik chechang chekikiyai sikewek boisietab Jehova nekiibet. Kile Jehova katunisiet komosto biik. Ingetab akase biik komwoe kolen kemake ingitun chito nemabo kanisa komanyiwale sobunchi kanisa. Ingele manye siniwale. Ingemawal Jehova nemi kipsengot nekiyai kipsengot ak chichotok kometindoi kimnatet neiwale. Tia biik chekikotunis ako kikewal icheket ipkoba. Kokile Jehova kande kiwotet kabisa metiem ako meai kiy neu notok. Amu manamegei nebo iman ak neya.
Ngorindo yikai nebo aeng angwan los taman angwan komwae kolen tindoi amdaane yaitiet ak mieindo. Chito netomo koyan ak inendet nekikoyan kinde Jehova atebet sikobit makimete atebetab Jehova. Amu betut nekoburuge ak ng'ony komakoborugei Jeiso nemi muguleldong'ung ako maiboru tilyandit nekikonech Jehova koki lagokchik. Kou notok kamisetab Jehova kamwochi kolech kiwotoni kiwotet nekaboruok nguno komasirei chi. Amu ngoburuge ak ng'ony kokoburuge ak atebet neimosi ng'oliotab Jehova. Ak inai ile yekakeburuge ak ng'ony ko korot nenyonei ako neng'wan ko neregekab Jehova. Itwang ngosomok kasi komwoe kolen neregekab inendet kamuktoindet. Ngatuiyo tugul kunoto. Amu kangolech kande kiwotet mesir yu rib kamusutikchuk, rib ng'atutikyuk, rib atebenyu. Ngomeche otunishe otungei ing yuto moloikitu amu ingen atebetab yu ak atebetab yu. Noto cham kemwochi neranik chechang kele oye neranani ngimeche itunishe itun chito nebo kanisa neobendi tuwai kanisa tuwai. Amu nyumnyumen mutai nginyoteche koing'wong otege tuguk chongen chekonok borotet kosir imutu chito age nenyitou sukul nebo kanetishet nelel sikoib kenyisiek chechang komokuyegei. Konakama sirutikab Jehova komie kole neregekab Jehova kobwone betut nekakimaste. Joshua 23 nakangesoman lilian ngangitoune koit agenge kokimwochi kelech biik kakekonok tuguchu kakong'atak Jehova. Okero kapcheiwok mbaret kakonok tuguk tugul chemokotin. Owai nemie sosopche. Ingimi 23 koitab 15 kole Jehova ngoek tuguchu kakonok kaberuret eng kaikwek sikobit onai kamuktoindet Jehova akomong'u inendet eng tugukwok tugul chekiakonok. Kole kamuktoindet Jehova ingoistegei olel eng tainyu anerechi. Anganerechi Jehova betut nokiistegei eng kamiset nenyinet. Ingeistoegei kamisetab Jehova konerechi Jehova. Kongonere Jehova konerekab Jehova kong'wonen. Kero kanere Jehova eng lagokab Israel komito ong'atet. Kong'et Musa kakwo tulwet barak ipkekochi ng'atutik 10. Tapkole kowekse oli kakonam Aron akakenam tisik alak eng yu akakelech ocheru tuguk chotindoi ngitik akebel sikobit kechop moita nekisoe. Kongonyone Musa ngolimbe barak konerech eng neregekchik chekanerech konerech Jehova inendet mwenyewe. Kotab komi kebeberta nekiyatak ng'unyut akebar biik. Kanerech lagok Jehova amu kang'et lagokab Israel komach amitwogik chekibo Misri. Kole oye kokoimech kitunguichu angikararan kemi kitunguik ngolen ak chebololet. Ara kanye ketiken eng yu komakomi kiy nekeome. Kot kole alake kimeche bendo. Kale kobwa taok chekibunu oino. Mongen ale akile kius emet kobo taok. Kwomis biik komie konerech Jehova komang'une serunek akobek bichoto. Tia biik chekibek eng kong'atet chemait emetab Canaan amu kibistoe kiwotet nekikale Jehova mosir. Kounoto akichek kemwoiwech kele oye ongerib kamiset nekikonech Jehova. Bwone neregekab Jehova komengen.
Ako betut nekanere Jehova koisto chomyenyi. Ko ngoisto Jehova chomyenyi kobitu birutik. Ko birutik chotok kekose king'wan amu imuchi imyan, imuchi ibet biikuk anan ko age neya eng koing'ung. Kounotok ongekasit kito nekamwa Jehova ongepchiepchi sikobit kerib neregekyik manyokong'emech amu Jehova ko chomyet, Jehova ko baririe ako mabore chi Jehova. Ipkoek kityongon ye kaibistoe inendet kometen Jehova kobarin Shetani mwenyewe kokesu. Katare yotok ale Jehova kobo iman, Jehova ko tilil, Jehova koboru tuguk che maakse ki komaiboru Jehova. Ngipkoakse chotok kakomwau kolejin ngiwe orani komaletit sup orani sisop. Ko Jehova kobo chomyet makwech chemiach. Kongoi mising. Tos mi chi netese ng'olyo? Katach pasta, karibu. Kongoi pasta. Kebeberta noibe ko kebeberta nebo kwang'wan kasit nemwoe kolen onamgei ak Jehova akosin indaya inendet. Iteu kora boiyot Joshua, kacham kit nekemwa pasta ile en betusiek chekakoet chito kong'olu aeng, imuchi kong'ol kele kokorarget boiyotab kabanum anan kele kakoyomis bororienyi, mi che iyomise konyi akomi che katoi korarget. Ko ngot ko mami tamiritab Jehova koite irarget. Mengit biik chechang atkan kora chekakoekitu kolen kiasichok kaan kialen tamanoboeku biich kaan takikanai takiaboisie abat bai kosir chu atongyi nikinye ikere kosomani kurgoti kosomani ne kochubisie kolen akaong'etie kokalya ko kakorarget no. Lakini chito nenyitat kayanet kokure lagokyik, kokure murenikab kat ak tibik akong'ololji kamang'unet keamis kolech ak tun anyun ait mwochin akot ne Musa emet nekioyosiewo otebi kole otebi kole kotun makokonak Jehova mochokoronik chewerik ak chetibik ong'ololji kotep kole orib anyun korikwok otebi kole anyun moaing'oki moaiki nebo chi nelion unoto akoi mat kosirto to sikomechi soko otebi kole tatyo kolech anyun ngel anyun soutie Jehova amu kalechi Joshua eng ng'alek tugul chekiyosio ak Jehova komami akot agenge nekiwoter eng ng'alek chemiachen tugul chekiyosio Jehova akowech sanit kolecho ngomasin akine ko eng kit age tugul nekimwa Jehova ngobistoe komami akot agenge nemesuldoi isuldoi tugul kora ngowech sanit komasin ko ngoutie Jehova keutieno akobetie kubsekar ako bunik chukamiu chekatakiborchi lapkeiyetab kipsengwet sikowalak anan ko ngoesio lapkeiyonoto kolile konyek koyai kou koba amu kikalechi Jehova maone bororiosiechu tugul sikoek surkwen emet komak tiong'ik kole aone ayaptoi mutyo eng mutyo yeetu lapkeiyet koyesto achegei chamagere atkan kora ngasine une faita nito akere ngorik biik chetuen wakati ngine kot eng kanisosiek kou chumbek ko kikale Jehova akine singobwone kole kou chun kaba amu maname lapkeiyet mesundeito ngiitu chito nebo imanda neimwoe imanda kele takeyoe ano chikoche kokoit pasta anan kokoit biik kira chepyosoni po kanisa tugun chekocham kotakemwoe ngiitot kole ofis kele ngoyam choto korok akoit chepsebendeyot kai
ko beshek tuten ke akile aw kararan anyun ribe bich ay ukweli, lakini mamile take mwae jako cham ke mwae ko ripke biik icheket kilachosh iro matomwa chotok ngosis koro ikere ile kakotoretin. Ko kimoche Jehova kole wek lapkeiyet Israel, ko nyekilen kele komanye kotekechigei tuguchuto kole kumwa ne mwa akine akas, ako kakolen kotoretin Jehova abit chitai kole oye mamin akot ngapi akot tangoi ako kolenjin kimayat kero iwe mebau kabisa, akere akot alak che ngap koba kotekechigei mayek sikobokit koek tabu ako kebir kimainik kele ui kabisa mebau kabisa, amu ngitunyi tarar iyai tugun choibu kai iwe kabisa ichulchigei sobetab kanisa mebote. Ko kakilen ketoretin itikilche ilen acha amoche utito. Kale Jehova konamgei ak inendet kole ne anyun Joshua asamangurgot ngeringen eng yu Joshua 23:11 komwoe kole oripkei anyun mising siocham Jehova kamuktoindeng'wong. Manoto inegei kityo, kaboisie eng yuto ng'oliot nekale eng nekibwote ng'atutik 4:4 kole ako okwek chekyanamgei ak Jehova kamuktoindeng'wong osobe akoi rani eng okwek tugul chun king'et. Kang'yaa kebwa kot keit pal Peor ko king'elen koboisie laitoriat Balak maotiot Balaam kolechi nyo chubwo, kolen kotyem konyil 3 kechub akoi nebo let kolech Balaam ingwewe mami kabisa bandit nekebone Israel amami ng'orset nekeng'ore kotab Jakobo. Kole nin sereta atoretin kolen kokoni rabinik chechang koker rabiet kole ii salianye kwo kap kowek kemboi nyokole kero ii makoi kichub sinye as lakini mi oret. Kole ni ne kole chobe korta akikur tumdo eng yoborok nguno kotakwanyinyen tuguk ke kotakeiso ngipkomiyo kole oteshi tutigin kole ko ngipkomiyo kole bas ya konam mermerek as koyata ng'alek mami ng'ala ko mutai man nyokekur chikobo kanisa sinye kotakele ba kanisa ngipkomiyo kaketeshi tutigin kong'etansi ngipkelen kele kaborok kong'et borto kotingtingen borto koek borto. Ko notok yoto kimong'une in kijanayat nekokure Pineas weritab Joshua weritab Aaron Eliasa weritab akuitab Aaron weritab Eliasa kong'et chitab sakotabergei bet akomutu cheptab Moab akityo kotaberchi kwai tuguk chebo kwang'ut bet koker asis kong'et kijanayat kabisa nin ak ng'otit kokwer tuwai konap kosorune patet nebo nin ak konapta nin age as kotonon as neregekab Jehova eng yoto. Kikanai setani kole ngotko mamuch kekure korta ngiro kotoi kolasin eng ng'ony akekurin akelen oye maiya nyewe akaker ko maiya kabisa akot mbastainik ko maiya kabisa cham komi chesasech eng yun. Ko kikapkapin kole nguno mara moja kekonin kiy kekonin karit kelyochin kelechin ibot mutai keborok ng'aliekab Jehova mengen ile kiibun ano. Ko nikamwochin yu kolech oripkei onamgei ak Jehova akosindae kotko machilil amu betusiek tutigin kanamin tuguk betusiek tutigin kotesun setani mokornotosiek. Mi kiboitab Jehova nekale kiiborwo Jehova luget nekitinye setani kale kotebegei setani malaikaisiek kole sikelyochi bichu bo kanisetab ng'etunoni amu amdoi logoiwek chemiachen cheng'wonen chemami kiy nekeitoi. Kale kotonon malaikayat age nebo setani kole angit kole ne kole ongikochi mokornotet kole nin kokelya nguno komataitoret kalen keyai kobanonso kabisa simabendi kwamdooti kole nin acha ngobanonso kosa Jehova mising kole ongerokyi mokornotet
nyo gerang ki mor na tit ko suwe lorit no la ga ai ti mosbri agari agin agin ag pasit ne ga la ga lul dobi alak su ko par ye tu ga be ngonyoni ag lab ke ye ta be ngoy ag lorit ne ga lo ga wata ni ngoli ba Japan ne mi ta Mombasa na le ma je ga ai ga ongan jita su ko mangola ko la ko par ye ju ko ut ye ko mai ta ko le nyone jeiso ke le ji tik so ga be sa ga inai kala ko mu ko rom ki Jehova setan mo na tit pigap Jehova su ko ut ye ga mukta inde ko ni ga mo ji Joshua ko le annam ge yak Jehova ago sininda e inendet ngolia ta nya ko kale ne iro ngeta botab ngolia ne ga ba isien nyo to anam ge ak Jehova ago sininda e ko ngoliot ne ga nam ge kerge ngoliot no ta ge ba isie agin ne gi mo Jehova en jom nyen ne ga nam ge o so tio tang mon ngotiot ko por ta geng no ta mene gi ga mo Jehova Adam aga wa ko le no ta nyon pakok to mur no kwanda nyi aga men nyi ago nam ge ak kwanda nyi ago ge je por ta geng ngoliot no ta wara ne gi goji chorwandi taktilyandi ne inegei Ruth iro ang kitabutab Ruth agenge koite 14 kiwalundono kale kinget yung sai natak akoi koleji ne iro kin nekimwochi Ruth kameto kolech ing koitetab 16 mekai gaa apakachin akaweke awe gaa simosubin akolo iwendi awendi ole itebe atebe akane ak biikuk koek biikchuk ak kamuktoindenyu koek kamuktoindenyu ole imechini amechini akane ak ketupche olot ak ngoyaiwa Jehova kounot akot kot kotar kosir ngot kobesio amet ak inyendet yani kakongei lakwani kole kufa na kupona ole iwendi awendi ak yemechini ketupchinoyo ingot koek tilyandit noto nekiting'ege ak Jehova ak kesinindae kuyon nome kerbesiet kapsa teta mametoi ko ngokeng'etu ko nito ko melen kakisinindae amu moche kenyoru ki age lakini kikechomchom chomyetab Jehova ak kemoche ketebe yoto akoi matiny kiit korot nekait neune kalen kotoai kunoto koeku chomyoni chomyet ne inegei nebo lewenet nekilewen eng muguleldong'ung ko nyikaitil eng muguleldong'ung iyot Jehova ko ni kale kakono anyun ng'atutiet ne lel cham Jehova eng muguleldong'ung tugul ak icham chitab kokweng'ung ng'atutiet ko nekamwa kole yekailewen eng muguleldong'ung onamgei ak Jehova koeku ng'atutiet ne lel neindochin sobeng'ung amune singap kouyo kakibirchi eng sait age amu kateb eng yo kole amune sikokon Jehova ng'atut kibirchin chi kocham chi acha kit nekale ang'otok ko olewen eng mugulelwekwok onamgei ak Jehova ak yekaonamgei ak Jehova kosuldae magutietab ng'atutiet akot ocham Jehova mugulelwekwok tugul amu kakoek Jehova nemenye orit ing'wong ako konok chomyet nesirei neochome chitab kokwet amu ikere ko lakwetab Jehova nekikimechi kou inye kosulda ng'atutietab Jehova amu kakosirchi Jehova ng'atutienyi orititab muguleldong'ung kosulda ng'atutietab Jehova amu noto ara ole butune katerteret nyo asimamutai kirerekyote amu ole taune setani kotaune barak yu komanye kolechinin hururu akowirten akoi ng'ony kole shu acha tauneu atya kolechin hangyo kole neya ile ngoyu ak yu ngoma itebe yoto betusiek tutigin ndere kotiityen eng yeker olin kole ang yu ak yu ngalenin komaibwoti ile koitaune oli ibwoti ile ngomayawe compromise kitigin aya ngetaityen ing yoto ndio kole hangyo kole
Kotun kibibwoti imi ng'onyolit kapkelien, lakini ndakikibun kelenjinin huu awo chemngesut ikose Bwati kou sumek ile anola kokuna ako lakwet kimoche imokon ilechini akinokto kele akiwendi mutyo ile ilechini kole sipkinde kelechi atya keisto eut pole pole kelech amu kibilechi tong akitepte kokete makoi kokuna lazima kekweri pole pole kwa setani akine kongen kabisa komokonin pole pole kipkeng'ete konikere kong'ete lakwet akokach kole ngotomi kenam ak kalyanoti kokakeyochi oret age kotipwech kitanda inendet. Tos saisaech setani pole pole kotko ngipkestugani inga tuguk chekiitain Delila Solomon in kurutani kai Samson kikaikai akokochi koruyu akole mutyo koru kubesto yu kameche keyachi tumdo kiro akoitaun kubesto setani inai ile mi matatet moche kechorchingei akot yun kingikose kelechin yun in werikab kap Sekem kele kikonak lakwet oya nenyu korok obe tum kokilarap kimeto ripkei ngiro kalechi nyita kori lakwet lakini ngeatiten korok inai ile metinye koyatiten age nebo oeng nemoroisi ko nguno rip yutok kimoche setani kwai ako ngotonamgei ak Jehova kameche amwa kityo kole kasir sirindet kit nekacham eng yu kole kit nekikochi Jehova lagokab Israel koek chekiyoni komalechi orib ng'atutik kyuk okase maat ngot komokas ako kilech oripkei onamgei ak inendet yekaonamgei ak Jehova kosulda ng'atutik mami shida mache ateb katomi ake balin ndakinginyoru chamanet kotokoitye konyaake nyokokachain akosirun barwet nekicham kesire barwet akinde marashi orit akechoran mauyat akechoran tuguk tugul kotos makonin imete koik ng'wong iwe koindok ndakikaita kole akase amoche atunin akomoche anai asile kikwonye saa sita kamili ako saa 12 kokaamishe ak mutai karon kokae chaik akomoche beek chekiunegei ileweni kotile in sande notok kanyo kokon ng'atutik kole kasanyun kaitu kai mornin kabatit kakindeun kaba biik kotomo anyun keru kamwaun ng'atutik chemi koi kasir kong'ete barak yun akonde ng'atutiet namba 1 no nebo 2 no itepche koyotok anan itepche ning kalochomin nekisirun barwet akokonde marashi orit atambituman kotachin akolechin kongoi kaitu ka karibu ingoro neisuldochini ingoro neibochini beek ko ngoro neiboe akikwongchini akiyoe tuguchu tugul nin bo ng'atutik anan nebo chomyet koni kale Jehova eng yu onamgei ak Jehova akisinda inendet yekaiyai kounotok kosulda tuguk tugul tos mi chi netinye ng'oliot netesen kebeberatak kotomo kebe sikai summary ak kemwowok akobo lesson nebo wikini nyone. kale shetani komuchi kora koberberin kole Jehova ko chomyet mising kot ko makoi meto chi kobet kale nyochin kat Jehova eng tengek ko ngot komwoe kounoto ikere ile kikokon nelen chito o Jehova muguleldonyi kot ko yani makomyacha akot iwalake akiwe Jehova akisub ng'atutik chi iker ile kora ile keberberin ing yutoyu siker ile ayani Jehova biik chechang kole ayani Jehova lakini mengen akot Jehova inoto kole une amu kaberberisiet neibu shetani. Eng emetab Kenya kemwoe kelen kristianik chemi emetab Kenya ko 80%
ko 20 komuchi mabendi kanisa. Ko kinyoru kristianik chechang chekinyoru kabisa ikere ile bo dini biik bo kanisa kabisa. Tanyiker boisionik cheyoe kokeny ikwong'e amu kibore biik kiyoe ni ak ni ak ni. Ko setani komelen metorugei. Makoi yat kelek akole anendet. Boisie oratinwek tugul. Chekikosoman nguno komi lenome. Chumasoman komi lenome. Nome setani biik eng kebeberwek tugul. Kit kityongon nenyolu kenai ak kekuye ko kebwat ku Joshua. Kale Joshua nai kiwoteng'ung, nai mwisho neng'ung'et. Irib kabisa kiy age tugul niyoe, iyoe ingen ile masire. Akoi inde ng'atutiet neng'ung neribin. Komakoi iribgei inyegei komami Jehova. Makoi iterter komami Jeiso eng inye. Akoi isaa, akoi ikutuny, akoi isom Jehova sikobit koribin eng kipchabonik koboindet. Amu ngikose kitabu namwoe Petro kolen kale boriseni oindet kungetundo kocheng'ei nemeche kong'em. Ko ngoborisen iman oindet ingen ile kobeku biik chechang. Tap koborisen kobar biik eng barabara. Ajali chemi barabara. Sikotobotyo biik kole nee nekaak. Keba kanisa ipkesa kitikin. Mutai ketekesisho. Kotun kora chekowire age. Ko ngotoretech Jehova kunotok kokonech kenai kele kimi emab chi, emetab bunyot nenyolu kekerte ak kiyan kele kiterteri amu Jeiso. Kongoi. Kamwa sirindetab lesson kokesu kole ingocheng'chigei kristianindet age tugul bukuitab kabwatet, journal, nesirchini tuguk chekikwoun Jehova. Kamwa Joshua kole eng tuguk tugul chekiyosyo Jehova komami akot agenge nekiwater nemaisulda. Kisulda tugul. Eng sobeng'ung nebo kristianateng'ung ko ano ole kikomatunen Jehova? Ne morondut nebo kong'ete ming'inateng'ung akoi tun ikilieku chi akoi rani. Ko ne tuguk chekikwoun Jehova cheimuchi imwochi lagokuk ak mochoronikuk? Nebo miyo iyoe ne eng betusiek chemana chi irirchi Jehova ak isaa ako kaikei kit nemakiwol. Ilyochini betusiek chekatibing'chin kipsengwet amami walunet age tugul. Toretin eng betusiek choto tuguchu kisir baornatet sikobwotun tuguk chekiya Jehova akot eng betusiek chekibichien. Ak mutai kawal Jehova sauti choto isir ile kwa kiakonugei alen kimatakowalu Jehova. Sindun ngokagei eng kenyisiek chemi tai yo ibwat ile ngakerkeit ak nikinye kiale kekome yo bure tu mami Jehova kinye tap kosyong ile ho akitos. Ko ngap koit boroindo nekamawal Jehova amu mi ole moche kowalunda mawalu ku ole ibwotitoi. Ngap komi sautik walu Jehova sautik tugul. Ngap komawal ku ole kakibwotitoi. Imuchi kole kayan anan kole manguno, kayan na manguno anan kole aja amu angen kit nesire notok. Kou notok walu Jehova tugul. Ngole wei anan kole aja anan kole manguno kokakol. Ng'olyot age nekiwang'une ne tuguk cheimuchi kokirinden monamgei ak Jehova ak kesinindae eng tilyandit nemi marak eng muguleldang'ung. Tos kikisubi ng'ony? Tos kikewonate talbistab ng'onyoni ak borotetab ng'ony ak lelestab ng'ony ak magutikab telunatetab ng'ony? Ne tos
ichunda tilyandit neitinye ak Jehova. Amu ngot ko makinai kebot kou Samson telen ing'et, amu kit nekibar Samson ko kilen ang'ete kityo awaste kuyo kokawasta amut, katiegei tilyandit nekobo amut rani moboroik kikoistogei Jehova keny amale saisere tap kolen kole kang'et akayai ku amut kiba sumei kikoistogei Jehova amale saisere. Mami kit nesire yo imoche kiboisie kimnatet nemaitinye. Hongelen iborisen ko kakoborok, kaketil segeik chengilen ikimole kaketil simoloik chekocham ikimune kaborok, takomi sautit lakini makomi simoloik. Komami kit nesirei imuchi ing'et irori ak ichotisie akongen chun kole kiboroke, makomi kiy, kakoek kityo koristo inegei amu makikuye kele kakole kipsengwet saisere amamwaun chi. Tocho kokeny eng wikit ninyone yekituge roboinik komugul eng kanetisienyo ne somanetab lesson 13 nilen lewen rani ngotononi Joshua ak yeitononi akinye eng taitab Jehova kokale Jehova lewen ile ng'o ni yote Jehova akoi kakesunet anan ikusyini kong ng'ony. Ongesoman asikobit keeku yekimi tugul kibagenge eng wikini kibendi eng kondoiwek Jehova yekisoe Kiptayat Kamuktaindet nebo rirenet kakokasa ng'olyondeng'ung kembout. Jehova nesabei eng wikini yekitesetai kinetigei ng'olyondeng'ung kokisom Kiptayandenyo asikobit inetech mieindong'ung. Ako nesirei yekikere oleu morandut nebo banda nekimutunenech kokonech koeku chebo iman ak chekiyoni aketonon amakishel eng banda akoi keitu kakesunet. Amu nito somenyo eng Jeiso ne Kotiokindenyo. Amen. Kongoi konyo sikiberurok